Vafiri va disira Mafhungo wa SABC vafano Auckland Park, Johannesburg, twi Mafhungo maurwane nga chino chipinga kea. I wish you all a peaceful and prosperous new year in 2025. President Cyril Ramaphosa woisamurezi wa muswa karushaka. There are 10 shops that have been closed due to non-compliance with our bylaws. Abachimura shishi bakweta tsibuzi ya tsireledzo ka bathu musi vha tshi ḓo thutubisa cricket. President wa Mozambique wa Philip Nyusi vho fara mutangano vharangaphanḓa vha mahoro fhambananaho a politiki shangoni ḽo. So when you come in with new coaches and assistant coaches, you've got to start from scratch. Vo Owen Dagama ndi vhone mugudisi muswa wa Magesi FC. Nda ndi madekana ndi nne lungamana mufandirani ri vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2. President Cyril Ramaphosa woisamurezi wa ṅwaha muswa karushaka Vho Ramaphosa vha ṱalusa ṅwaha uyu sa ṅwaha wa tshanduko na mvelaphanḓa vha ita na u khoḓa muvhuso muswa wo vhumbiwaho wa vhuthihi ha mahoro hone vha ri naho muvhuso uyu wo no swikelela zwivhuya zwinzhi hu kha ḓi vha na zwinzhi zwine vha khou fanela u zwi ita kha ṅwaha u ḓaho. My fellow South Africans, as we prepare to enter the new year, we look back on 2024 as a year of change and progress. We marked 30 years since becoming a free and democratic nation on the 27th of April 1994. We celebrated the progress made in building a society founded on the ideals of freedom, equality, and human rights. On the 29th of May 2024, we held our 7th democratic elections peacefully and freely. As the people of South Africa voted for the representatives of their choice, they gave voice to their concerns, their aspirations, and their expectations. Our people, through their votes, called on political parties to put their differences aside and to work together to put South Africa first. As elected public representatives and acting on the outcomes of the elections that gave no single party an outright majority to govern South Africa on its own, we heeded the clear message from our people. We established a government of national unity, bringing together parties from across the political spectrum. This government of national unity, GNU, made up of 10 political parties, committed through the statement of intent it adopted to grow an inclusive economy and to create jobs. The GNU has committed itself to reduce poverty and to lower the cost of living. As another year draws to a close, we pay tribute to all those who continue to serve our country. We thank our nation's educators who support, nurture, and guide our learners in the quest for better education. We thank our men and women in uniform for keeping us safe at great sacrifice to their own lives. As we embark on a new year, I call on each and every South African to be part of the journey towards a better future for all. I wish you all a peaceful and prosperous new year in 2025. May God continue to bless South Africa and protect her people. I thank you all. Musi ḓorobo khulwane u mona na ḽifhasi dzi khou ḓilugisela u ṱanganedza ṅwaha muswa
Abandauli ya tshumelo za shishi kha khoraḓorobo ya Johannesburg vha khou itela khorela vhadzulapo na vharengisi uri vha tevhedze milayo kha zwithuthubi u ya nga mbetshelwa ya khoro ya ḓorobo. Muhulwane o tou farelaho wa tshumelo dza shishi ya Johannesburg Vho Clement Masinge vha ri hu na khombo dzine dza nga vha hone malugana na u sa shumiswa zwa zwithuthubi zwa dzikhirikhethe nga nḓila yo fanelaho. So far, there are 10 shops that have been closed due to non-compliance with our bylaws within the city of Johannesburg. We're not going to turn a blind eye on something that we see is wrong. And I guarantee you, we will be moving around those shops that have been closed. We will ensure that they remain closed until they comply in 2025. As we speak, there is nobody in the offices who are going to be attending to their issues because we gave them ample time to comply with our bylaws. Unfortunately, it seems there was no willingness to comply with our bylaws. Hence, we are boots on the ground. We have deployed everywhere in the city to ensure compliance with our bylaws. Zwazwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli hu na ri khou lavhelesa zwipikwa zwavho zwa ṅwaha muswa na uri zwa ṅwaha wo fhiraho vho vha vho zwi swikelela na. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi vhupfiwa ha vhaṱaleli a si ya SABC. Nṋe zwipikwa zwa ṅwaha uno ndo zwi swikelela naho ndi songo tou swikelela tshoṱhe, fhedziha ndi sokou vhona unga ri ṅwaha u tevhelaho uri ndi swikelele tshoṱhe ndi musi ndo thoma khathihi na ṅwaha ngauri ṅwaha hoyuno ndo thoma vhukati. Zwino ndi sokou vhona ungari zwi a konadzea arali vha ḓi vhetshela goal ya uri vhane vha thoma na ṅwaha ṅwaha u tshi sala tsho fhela vha ḓo swikelela tshipikwa zwavho. Nṋe a huna zwe nda zwi swikelela kha hoyu ṅwaha ngauri ndo vha ndi si khou shuma ndi tshi khou tou tshila ngene ṱukuṱuku ine nda nga kona u ḽa. Ṅwaha u ḓaho arali nda nga shuma hu na zwinzhi zwine nda nga zwi swikelela. Sangamisi vho ṱangana na difference nga phathi msengo shambila haya ndi mukondeni. Nṋe zwipikwa zwanga zwa ṅwaha wa 2024 zwe nda ndo ḓi ṱetshela zwone ndo zwi swikelela. Masheleni e nda ndo ḓivhudza one uri ndi khou tea uri nga nyenda vhusiku ndi vhe ndi nawo ndo a swikelela. Kha zwipikwa zwa ṅwaha wa 2025 ndi u tou engedzedza kha zwipikwa zwa 2024 na u ita nyito u fhirisa u tou amba kha dzi pulani dzanga nda litsha u bva afha nda shuma ndo ḓifunga. Nṋe kha fhungo eḽinoni ḽa uri ndo kona u swikelela zwifhio kha ṅwaha wa na ṅwaha ngo tou amba nga mushumo une ndo vha ndi tshi khou shuma wone zwa zwino. Ndi mushumo une ndo wana zwi na si kale lwene zwipikwa zwanga zwoṱhe zwa zwo ngo tou swikelela hune nda ri ndi nga tou zwi rwa uri ndo zwi ita. Ndi hone hune nda ḓo thoma zwipikwa zwanga zwavhuḓi ṅwaha honono no khou ḓa wa 2025. Mapholisa khathihi na vhandauli vha mikanoni vha khou bvela phanḓa na ndingedzo dzavho dza u lwa na vhutshinyi vhona itiwa mukanoni wa vhukati ha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe na shango ḽa Zimbabwe. Izwi ndi u itela u lwa na vhutshinyi ho fhambananaho vhune ha katela u tswiwa ha dzigoloi u bva kha ḽino shango dzi tshi vhuela shangoni ḽa Zimbabwe nga mulamboni wa Limpopo. Zwinzhi nga ramafhungo washu Rutendo Bobodi. Ndi khou livhuwa tshoṱhe ndi zwone ri fhano mukanoni vhukati ha ḽa Zimbabwe na ḽa Afrika Tshipembe ndi fhaḽo vhudziwa nga maanḓa nga Bridge border post. Hanefha ndi hune muthusa minista wa mapholisa Vho Pholi Vhushielo vha vhe hone hanefha musi vha tshi khou guduba u setsha u lavhelesa mimoḓoro i khou pfukaho i tshi bva ngeno Afrika Tshipembe tshi livha kha ḽa Zimbabwe na kha maṅwe mashango mahura na ḽa Afrika Tshipembe. Ndi vha khou sumbedza uri hanefha na musi vho ḓo kona u wana mimoḓoro minzhi vhukuma kha maḓuvha o fhiraho u swika na musi mimoḓoro i swikaho 19 ine yo vha i siho ngonani nga iṅwe nḓila miṅwe yayo yo vha yo tou hombokwa kana yo tou tswiwa. Fhedziha mbekanyamushumo yavho yo thoma nga matsheloni fhaḽa Musina fhaḽa mavhengeloni tserekano he vha ḓo vha vha tshi khou thoma nga ḽa zwo no pfhi ndi parade kana ṱano ḽa tshipholisa ṱano ḽa zwiimiswa zwilohaho na zwito zwi siho mulayoni ngeno ha u bva afho vho ya vha ita zwo thivha gondo ḽa zwone zwa pfhi ndi road block. Hanefha nahone vho ḓo wana zwiendedzi zwinzhi zwine a zwiho ngonani. Ri tshi khou amba zwa zwino vha khou dovha hafhu vha lavhelesa hangeni
mikanoni hangeni hone hune ruhurani hune vhunzhi ha zwithu zwa pfuka ngaho nga maanḓa zwithu zwine zwo tou tswiwa vha tshi khou lavhelesa uri havha vha BMA vhane vha vha hanengei tshifhinga tshoṱhe vha khou shuma nga nḓila ḓo lingedza u thivha uri zwiito zwa vhutshinyi zwi songo ṋaṋa zwi tshiya hune vhathu vha tswa ndaka nga ngeno Afrika Tshipembe vha tshi pfukisela kha ḽa Zimbabwe vha tswa zwifuwo vha tswa mimoḓoro. Haya ndi yone kana heyi mbekanyamushumo ndi yone mbekanyamushumo ya ndeme musi ri tshi khou lavhelesa uri matshelo hu thoma ṅwaha muswa hone vho dovha hafhu vha isa muledza kha lushaka uri musi vha tshi khou rathela kha ṅwaha muswa wa 2025 vhathu kha vha vhe na vhuḓifari havhuḓi musi vha tshi vho dzhia makabya na matiti vha songo dzhiesa nahone vha dzule hayani. Ndi a livhuwa. Rikoliwa rutendo bobodira mafhungo washu wa SABC basingo tutsira kule rawuya zino sikale. Taruwa ku batanganiza kha mafhungo washu pano kha SABC. President wa Mozambique wa Philip Nyusi kufara mtangano na barangaphanḓa ba mahoro phambana nawo a politiki shangoni ilo. Marangaphanḓa wa lihoro lihanidzi bane ba Europe abongo general mtangano musi zodralo apo Mozambique vadzirapo vha khou ḓilugisela u pembelela ṅwaha muswa. Mutangano uyo wa mahoro a politiki apo Mozambique ndi a u wana thandululo malugana na tshimo tsha zwino tsha politiki khathihi na tsireledzo musi mahoro manedzi a tshi khou rwisa ṱhoho na fhasi malugana na mvelelo dza khetho. Mutangano uyo wo vha wa u lingedza u wana nḓila dza u tandulula phambano dzine dza vha hone. Vhadzirapo wa Mozambique vha khou luma ṅwaha muswa zwavhuḓi nga murahu ha u imiswa ha migwalabo u swika vhege i ḓaho nga musumbuluwo. Ṱhahelelo ya zwivhaswa i khou kwama vhathu zwavho zwihulusa u gonya nṱha ha mitengo ya zwiḽiwa. Muofisiri wa mapholisa vunḓu la Limpopo ane a khou hweswa milandu ya mabulayo a tshi khou ṱoḓa masheleni a ndindakhombo ane a lingana randa dza milioni dza 10 u ḓo thoma ṅwaha muswa angei dzhele ya maṱatshe ndatho ya nḓou. Uyu muofisiri ane a vha sedzheni vho Rachel Kutumela vho fariwa musi vha mushumoni nga ṅwedzi wa Tshimedzi malugana na milandu ya mabulayo a vhathu vhaṱahe. Vho Kutumela vha khou hweswa milandu iyi ya murathu wavho khathihi na murathu wavho na ṅwananyana wavho wa miṅwaha ya 27. Vhadzulapo vha sina vharana vho vuswa nga mafhungo a shushaho hune a pfhalelo muṅwe wa pholisa hanefho o farwa zwi tshi tevhela u vhulawa vhathu vha re na tshivhalo nga zwiito zwa maitele a mbilo dza ndindakhombo. Musi o no fhela maḓuvha a si mangana ho ḓo fariwa vho Ana na vho Flora Shokane hune ha khou humbulela uri vha khou livhana na milandu ya dzumbetshedzo ya masheleni a ndindakhombo khathihi na u vhuyelwa. Zwo ralo kha vha miṱa ya vhapondwa zwo vusa zwilonda zwi sathu fholaho. After my sister's burial, a white man who introduced himself as an insurance broker came to our home. He told us that there was a claim from the Shokani family that stated that my sister was married into that family and that she had had a child with one of them. We told him that that was not true. Vamuta vari vutiva va tshi khou wana thingo na miledza ine ya khou vha tsikeledza uri vha sainele ndindakhombo. There was a lot of pressure for one of us to sign the documents. We were even promised that they would build a house for my sister's children and take them to school, but we refused. Vono ko Sydney moncha humbulelo uri ndi vona vho to thomo vha mupondwa nga ṅwaha wa 2019 musi vha tshi khou ṱanziela Vho Kutumela vho vhudza khotho uri vho dzhia tsheo ya ndindakhombo ngauri vho vha vhe muholefhali nahone vho khwaṱhisedza uri vho ṱaluswa kha iyo ndindakhombo sa mufumakadzi wa mufu. After that, Sister Rachel arabutsa rago wa ke tla take over for everything. Ke tla mmoloka. Okay, it's fine. Then us no mmoloko only to find out. After his body was found, Sister Rachel told the family that she would cover the cost for his burial and erect a tombstone. She told us that she had enlisted him on her SAPS policy as he was the father of her firstborn child. This was the first time we heard about this. Vho Jacob Syakamela na vhone ndi muṅwe wa vhupondiwaho vha muṱa vha ri mufu vho vhulawa vha poswa ḓaleni nga ṅwaha wa 2022 he vha mangadzwa nga Vho Kutumela vhe vha ri vha ḓo ita mushumo wa mbulungo. I feel like he can go to jail, to rot in jail,
to pay for what she did for the whole community, for the whole people. She caused the pain. It was very much painful to find my brother in the dustbin, because he put my brother like a dog in the dustbin. Remera vukutumela bari vukutumela vodimisero satena mlandu kamrandi yote ineva kuweswa. She's not intending to plead guilty, reason being that as I consulted with her thoroughly, it is just an allegation to her without a base, meaning that she won't plead guilty. Vamuvuso kamrandu yu bari badwanezana na orubambulelwa bararu kamrandu yu vanewe baili. We're going to proceed together with all applicants in February from the 12th until the 14th. Vahumbulelwa ava bararu vadoviyalera kote ngala sumbela mwezi wa Ruhui zora ro kumbula ya baili idata kucheza ngala fumbili usika ngala fumina la mwezi udao. Zimwe zipida za vundu la Limpopo ziliwana na gomerero lirwane na omvula zichipothomona. Zipida zinezo kukwamea zikatira thoya ndou zumeri giani kati na sinaorana barabara sibafuwi bakukhererwa ngathaka yabo ngamlandu wa thayerero ya pfulo kati na mathi mubuso wa vundu la Limpopo unathusa bamwe bafuwi buponi ya zumeri naho bafuwi bachiri bakurabera uchidoba udobana imwe thuso kurane mwakani. Zifuwo za barabara sibafuwi bane bakadi babatuku zikokundira ulalamanga ngombo wa mufiso karura une wabahone mufiso karura uko kwa mabupo fambana nao ushikatwa na bupo hazumeri. We faced drought for the past 6 months, and for the past 10 years we've been facing the same thing, but we never had a drought like this. Our cows have died. There's not enough water for them and food. We are pleading for help from the Department of Agriculture to save our cattle. Usabaone hambulera shwinga chiraphuzo kwa mabupo ufanaho na kabe na hamadibeng balasi na barwana. Be painful because of when it is dying like this, and as you can see, it's a small one. We never know if it's an illness. Mufisa ukarura wazinezu na kwa mazipida zinjivu na Limpopo muvunduni wa khomelea bukati ya Musina na Louis Richard barabara sibafuwi bobika uribana ndozo kurane ya mashereni. Last month I forced to sell 9 cattle just to feed others, the one that is pregnant and the one that has got small cows. Zichezoraro mulanga vundu wa Limpopo vothusa barabara singa bane ya furuza zifuwo zwavo mimwedzi ni mivili yofelao. Barabara sibakwamea bari bafurufela uri badona inge thuso kurane ngwakwani. Government lesi anasi ehleketeni laka 2025. We pray that 2025 will bring much improved weather conditions, but above all, we are pleading for assistance from the provincial government to help with more fodder. We made an appeal to the provincial leadership that we would be happy if they could partner with the community and the tribal authority, where we are allocated a piece of land and we come up with a sustainable solution. Bazirapo na barabara sibuponi hokwamea honga gomerero voindera mucho kwinifadzia musi batijana kangwa muswa. Uvagas gwada cha Mafhungo ya Tshivenda harikoribu watikezo ngamisi na wane bau kaure ngwa muswa zwa udi ribatamela mashudu na kangwa muswa madeko na udi ndende. Madekwana rwatane zono zonu kuna marale besa mchwashu madekwana no yakala machona rakono rubisikwa na musi ukorora mvura kezi nazo nemazo za percent za furati kaspida zono bandu zova bashango gonya uya kavundula bore la northwest unera kono orchakala machero odopa uramvula zezi dodopa ziko basiko za basiko vera panda so nemanda ka uponi bore ndono unia bore kwa Gauteng dopa wana kwa malanga katina uponi bore na kwa Natal risonga wana uponi bore ndiavunza free state wanya udiwana tsivudzo dzenza hone wana wakolebela mvura nazo zinaza batiko perike zo madumbu kaspida zono zavundula kwa Natal kati na ngangiro kaspida zono bore ndozavundula northwest ndo akora wanori tsivudzo dzedzi dzidoona machero na kono bako simiso ruto bana
mpiso ukaula une wanga sio kuita urubena khonedzero dza milo dza madaka khala matshelo une zwa zwino ri bvela phanḓa ra mudevelesa murotho na mpiso utshukalwa nga degrees Celsius mona North Africa Tshipembe ri khou thoma nga vunḓu ḽashu ḽine ḽa Gauteng no ri khou ri khedzi tsiko swika kha 28 Pretoria dza ri 27 phala Broncos Bay une vunḓu ḽi khou kona mvula dzi khou bvela phanḓa na una kha upono ri tsha vunḓu ḽa yani vunḓu ḽa Limpopo ri khou na khomu tsha vhudi una vho ri ḓo khou pisa vhukuma phala musina dza swika kha 36 dza ri vha swika phala kha 32 phala Thandu kha 34 vhuponi ya vho ri ndi ya Giani hune ri khou dovha wana na mvula dzo ḓine maanḓa kha upono ri tsha kha vunḓu ḽa vho ri ndi ḽa Mpumalanga na hanefha ri khou mutshona vho ri mvula dzi khou pfera kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu heḽi fhedzi dza swika phala kha 25 Carolina khathihi na 25 phala uponi na vho ri ndi ya Ermelo honeha vunḓu ḽa KwaZulu Natal na hanefha ri khou wana mvula dzo ḓine maanḓa fhedzi dza swika kha 26 phala Pietermaritzburg khathihi na 26 phala Richards Bay kha vunḓu ḽa vho ri ndi ḽa Eastern Cape hafha ri khou wana uri mvula khedzi dzi khou wana kha zwipiḓa zwa divhula zwa vunḓu heḽi fhedzi dza swika phala kha 37 phala Malitswayi khathihi na 25 phala Mthatha honeha ri tsha kha vunḓu ḽa vho ri ndi ḽa Western Cape hafha kwa mchona buri udo kupisa kuma phala Clean Williams asuka ka 33 khathihi na 38 phala Beaufort West mchona buri udo kupisa kuma khala machelo hone ari chaka vunḓu ḽa buri la Northern Cape ana par kona khezla mvurazi kuma ka zwino zwa debula zwa vunḓu heḽi dza swika phala ka 38 phala Upington khathihi na 37 phala uponi buri ndi Kimberley ari cha vunḓu ḽa buri la Free State na ne par kona mvurazi dzo zot nemanda ka zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu heḽi dza swika phala ka 30 phala Welcome khathihi na 34 uponi buri ndi Bloemfontein hone zwa zwino ri mupetsa nga vunḓu ḽa shuleni buri ndi vunḓu ḽa Northwest na ri khora khedzi mvula zashu khona pfera ka zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu heḽi fhedzi dza swika phala ka 29 Rustenburg khathihi na 27 phala Mahikeng mathangaro angaredza ubva kha tafula ḽa mutsho ndi zwo ra fara zwino mari kwana no thire u ḓa usiku wavhuḓi nda